Right, na kinya kithira thirikari gukurukira minister ya biashara niringite marubuku wendia wa mathaga ya kithomo ta uniform na mathanduku kiri machukuru biashara na aciari kuma yembe bakutheta chukuru cianterite kwathikira bo bari wa chukuru ikinya irendi ntobi na maguri ya reguru kiringanithwa na maguri ya ndukene na kuthukia biashara yo tabromo ni gitwandeto Dennis Mugendi autharia nende baugite bo bare mabakabwithia maandamano. Biashara ni asara kiri a biashara ntere ne ijisia yembe ukurukira into mwanya bia alitwa kondo maskuru mararamiko jokitwe kinyani aciari bareba kwathira ne banyikirite mono nionturithirwa maguri ja into biusukuru ne nija iguru mono kugwanithe nwe na mandukene na kuthukia nteto alimu batiko betikiria kugura ome ya sukuru kanda timamoni agirita wa maua ni aciari bangi bara banyilikite onto burambi nyilikite wa mbere pio nkendelea nchokere thirikare Kenya nkatho nyinge muno no ntukuri goro wa siri wa trend ya Moses Kuria na ritire kana ya na information clear au weta muciari kinyomwe agura gintu ndene eskuru no ndu ndabira biko ndo skuru for example kana ko igandikiri matrix blue na hata onire nguro ruthirakia ndero 1500 kirisiti kende na kea kiande ki 20 loiro kona kulingana na ukame bora bado tukulugirite kimanto tukulugirite ya maumo kurare ampare nyingi ibo kumenya mire tuturona thoko bora ibateri kona tutina mbesha lakini mwarimu no twandikira matrix 20 ukarea kumenyendo ko ora skuru kana ukaura nona ukaendwa 15 kenda ura kantu kangi na kangi aciari tugwinyirika sana bado torikiana skuru kana barua yeyo kero kaura kina no ntobwa gwithira sukuru ni oyo tunekera into na into bira tukunengera tutekunekera otheri biri ugethwa times 2 kethra we ya town na urutheria thanduko kerwa ni 1500 wa compare na ria sukuru ni ngiri 3 na mutiari uno wa weta kauria mbeca no tembeca nya thai ya season yo tembeca anto be nacio ko mutiari baba inge batekwenda wikinya na masukuru ya rabeti no ntobwa into kali ndauga mbeta kwa seromia na ndi mu biashara maoa mbenda ya soksi mbaika na panti na mbura lakini mwanka ugo kinyerete soksi ciako iciranokere ite kuona cia kugura muciari ari yanda mwenda jambira ito mami twara tukae wa sukuru na beta sukuru barenderwa goro oni benda ya soksi igana beta barembera barenderwa magana jairi nirio nkuria atiri mwalimu akaritana kana akendia soksi kana akendia nguo ya benda ya oni na inkogita digiti ethoko lakini boba utekyo bagita ito ya nesima mwalimu naritane na tuitwendie bendete tofinde na miaka 10 tofi onde na tofi ngiri na tofi ne ko thomethia mwana miaka 4 miaka ena akethoma na tofi ne ngiri ota skuru principal barendia ngiri yele tokoria kioria netea ota mongozi ana siari bandiki tore fandeli oya karibare Olympic shopeni mo wa trima turende 500 na 400 Kenya tore 400 na 1500 skuru bau turende maana 5 na 700 asiari bainyele to saiti sana mararamiko kana mateta jaja aciari wamwe na biashara ntere neji jeje ondia gukurikanwa auga tene utimantu ya jau ja biashara ya mbai kuthithika maskuru na biashara ciao ajaome nicio mbai gutana mbere na ikyo bakwira minister wa kithomo na atongiria bangi bajukietagaria mbere ya bota biashara na aciari bajukiria arimu etagaria urio kinya kuthithia maandamano au tukoya na onyo watweka principal baterende kureka maandamano. Rais Ruto ashughulikie mambo kwa sababu sisi kama wanabiashara tumeumia sana. Tumeumia kwa sababu hakuna kitu tunauza. Dead stock kutoka masaduku, hata ukiangalia huko kuna masaduku ya rasia ambayo hatujauza. Arimo ndene egembe kana Meru County kwa jumla na nkiara area Kenya mzima. Ibakire to kubu tonge skuru toko bethakia kana to tuma uniform. Ekorobo ibo baretere skuru ko tuma uniform iba ore macharani skuru ino uniform wetu mawa thai kuna marori ya kureta matrisi onto ya mawangaozi oyo kuthiria skuru oyo kuthiria biashara babe na town thirikari irenda gukiria muntura wa nthi mama mboka bonda riakitha mwarimu na thomera arandikwo ri ko karitangu eji onthe we eyo endie mboka ni tukaritane sisi tunasema walimu wafunze
sisi tuuze. Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, kaunti ya Meru, mamwa kumpaka Tanzania.